thau kita baca duci betul walat. Boleh hiar sini lah. Jangan coba sini. Hewan sini yo milut. Ini lai oi. Wei buat ni. Ini kamu play yo senyap kelam nah. Kai kuat di kelam itu. Dia dah kelam tu ni. Kelam. Yang mau yo. Biang bah. Biang. PSP ini. Yung kasi sa kelam mo. Mana? Nagaliang juga New Trap Border Dispute Redressal Forum kebangi agar teng ikut HPDRF menta rangkat lembat kipai nang sosnong jongga elaka labang nang pulut kabakan thup ya gilai te ligi rai karai lengdo nang jrong karai lengdo labang bergerai lengdo nang pulut ni penlang ikene ke jinglang hagani ke snong muriap menta ke sni kasan derek jomna April Senam arjar relai, but kirai ki agenda, berkirai ke bangi ye keren, haga ni kesni, kilang ningkong ban seng lani ban penkana, ya kata ga simjuk wahesnon, labang nang pelut, bat nile yo ban penkha, lani ban seng no, ya kata ga simjuk wahesnon, labang nang pelut, haga ba ya kinungkit kam jongka ngin sa chon perkhat hagawai pat komiti banjit ya kinungkit kam ibapura bat kunju ya kiwei de ki an kindon kiba don gijing de haga jing de bar kene kasunju pun ba shnong berkebar pat kalong ban ya kren halor kimat kibaya de ya kaban pen imbiang lani reunification ya ganega elaka labang nang pelut kajuri haga jingire bagani nilarai ba nang ne chakmat nilai butin biang ya ka memorandum kada ngile summit sa ka Joint Hills Autonomous District Council lembau chief executive member ba thambor chiwat haga arbu pradare jambana January 2024 Ban ka agenda kebalai kalong naga benta ban bersiap thui ke pai nang sunong jangan elaka naga benta ke jingdawa ya ban wanra ya purusan cepo jela mekalaya